eɗen ka bab almuharramat, bab yewtuɗo fi sonnaɓe harmuɓe resugol ɓen, woni noon koko harmande pomayankore ma ko beru wagutu. En ƴettino lowre aranere nden noneji maɓɓe ɗin kamɓe harminaɓe ɓen. En yewti fi harminaɓe harmande nden ko pooma. En yewti fi harmuɓe ɓen hara ko tahrim muaqqat. hande eɗen arde ka almuharramat tahriman aridan, harminaɓe ɓen harminango go tawata koko fali. Si wiyama koko fali mana ko beru on ko fali ɗon tun si ɗin ɗon iwi haray arti idan haray ka dabit nayaɓo ɗo lowre nayaɓere nden o wi harminaɓe ɓen harminango falingo ko ɓe sappo. arano on ko jombaɗo almuzawwajatu, sonnajo si dewgal humanama mo sellata ka on ɗon humane dewgal go'o ha ngal ɗon ngal firte, ngal firtire accitugol modibbo on, ma ɗum tortagol sonnajo on o ya jaɓa, ma si o salike o sottora teŋe ngen o hetta hoore makko, ma goɗɗo e maɓɓe mana modi makko feƴƴina edda, ma keygu yagal ngal timma. idan mana ko ɗo famiten wondema ellaji no waɗa sanga mawɓe ɓen so'i wondema israo maɓɓe on no wondi e yawre, ma o teddinaɓe, ma ɗum o dankaki mo ɓe mo o okka on. ɗum wona sabu ɓe nulanamo o ara ɓe salo o hoota, ma ɓe wi'a ɓe jaɓiti ɓe joɗɗini edda. si on jiwo ari ka maɓɓe ɓe jogitike mo ɗon seeɗa ɓe inni ɓe joɗɗini edda, arɗo jami wo ɓe okka mo ngal dewgal okkangal ɗon ngal sella. ko fi hon ɗum ko muzawwaja, mana ko ɗo o naati ko jombaɗo mo edda mo cergal mum helali. jon noon ko helata cergal ngal kon ko go'o accitugol gorko on, ma sottagol sonnajo on, ma maygol gorko on. ko ɗum ɗo si hunde ɗum ɗo waɗali haray dewgal ngal hingal kangal woni. hay si woni no duuɓi noga ɓe yiidali dewgal ngal kan hingal ɗon ko huma kon no ɗon be firte be hunte si dago humugol gongal goo. jon noon edda on no toon ko ɗum waɗi o hikkini yeeso ɗon almo o tadda. idan mana no anda si tawi modibbo o maayi on ɗon hande kadi o wona wiyatake muzawwaja, mo modi mum acciti on kadi wiyatake muzawwaja. ko fi ila ka dewgal ngal heeli ɗon haray hande kadi himo e ñawore go'o huma si edda on lannali himo fi hukmi azzawja, haray himo ka ñawore jombaɗo, mana ɗon tawde l'islam on no jonnani no waɗani modi makko yolɗede bolol ka o wawata rewde si himo faala hettitude ɓeygu makko ɗon e edda on lannude. hikmaji boyno toon haqqe modibbo on no toon wota taw hara sonnajo on sowinoke, hara goote maɓɓe andali himo sowi o yaada e ndun ɗo reedu ka gorko goo o jonnitoya ɓiɗɗo goɗɗo goo. idan ɗo ko hakke gorko.
hakke Allah onno ton sharia mo Allah subhanahu wa ta'ala wallini o wal mutallaqat o yiltora ko ɗum waɗi ko faljere jande yo gorko maƴude wotere tu mi accitima laabi temedere ma sappo ma kontre muɗum ko faljere mollanade ko fi fewndo ɗon himo moni kono no gasa ko o moni kon iwa so iwoyi konno gerdoyta o fuɗɗoto joni soɗidirde juuɗe wondema ko seytane hare miɗo waɗi ni miɗo warrini tawa noon ɗum ɗo yaltinoyta hande kadi ko fi no anda goɗɗo arino no wullito wondema kanko de o seedi e ɓeygu makko kono tigi tigi on hari himo moni gana koko o moni kon addi yo wi o acciti on tuma karamakojo o landimo si tawi kanko o yii ha hande goɗɗo no seedi e ɓeygu mum hara himo weltanimo ana mustahil mana goɗɗo accitata ɓeygu mum no weltanimo no anda ko moni ɗo on accitata ka idan etike ɗum ɗo yono yey ganto wondema hara himo moni ko ɗum waɗi so acciti est ce que ɗum ɗo yono yey ganto ko artirta ɓeygu makko la kono Allah waɗanimo fusha nder ɗin ɗo lebbi tati ma ɗen laaɓanɗe ɗon tati yo wawu artirde so woni joni lewru oyo alama waɗande hay hunde ko ɗum waɗi so dari wona jomiraɓe gande ɓe no yewta est ce que haray sonnajo no duwa mo paranade no duwa mo gollande defande ma wuppandemo mana ko ɓuuri moƴƴude kon koyo gorko on hatto ɗiɗo fof ɓe seedi himo ka edda yo jonnumo dépense makko ɗin o defa o ñaama kanko tun yo o paro noon yo o paro o moƴƴintino ha moƴƴa kono wota o defanmo wota o wuppanmo wota o lootanmo suudu fii yo o hatto si woni ɗo yontere jonte ɗiɗi jonte tati ko kanko woni kuru naade o wiyoye joni dara ade waɗi hoore mum huɗaɗo mi artirima fii bete o andi joni o yano mari nafa seeɗa kono sina ɗum nde himo andoya o hattike goɗɗum haray laawike ka o wawata heɓɓitade ɗo idan sharia on ko yurmeteɗo sharia on ko yurmeteɗo idan haray o wonɗo ɗo ka nder edda haray ɗo ko bayal accana gorko on fiyo o wawu hettitude ɓeygu makko toɓɓere no toon ɓurde himmude mana renga sonnajo on no mari ko wiyete comme basma ko wiyete kon empreinte si tawi sonnajo on o hawti e gorko mbaldi empreinte makko o luttay ka ruhmu ko ɗum waɗi wono rewɓe yeeyitoto ɓe heɓay probléme ji molanaɗi nawnaji hulɓiniɗe ko wonta sabu majje ko jillodirgol empreinte ji ɗi ka ɗum ɗon waɗi o mana haray empreinte ɗimmo on no wayi wa virus wontay comme virus wontay comme nawnare perturba renga on ko ɗum waɗi rewɓe yeeytotoɓe no mari probléme ji heewɗi hella ka cellal e changement ji kamɓe e hoore maɓɓe haray ɓe ngalɗi koye honɗum kono hara sababu on ko koko Qur'an haɗinoɗa joni noon si tawi o seedama e muɗum lewru wotoru ndun lewru aranoru ndun mana ko yaata 30% e empreinte on ɗon gorko so woni lewru kamɓe ɗiɗo ɓe hawtali mbaldi 30% empreinte makko on montoto ka renga sonnajo on donc so woni lewru ɗimmuru heede 70% e montoto idan mana lewru tammuru ndu taway ko lutti toon ko wona 2% ma 1% ko tata signifia hay hunde so jombama ɓawto muɗum lorratamo empreinte heso on haray no mari ka waalo hara battinali e feƴƴuɗo on hay hunde mana ko ɗum ɗon effasoto hara andaki joni noon ɓe wi si tawi woni sonnajo on himo wondi e suno haray lebbi tati ɗi yonata lebbi tati ɗin on tawa e fayda ko ɓuri heewde kon ko seeɗa ni haray ɓuri feccere nde haray ko seeɗa ni ɓuri feccere nde on andiɗa yahay fayda heede 90% ya heede 90% 95%. Amma so tawi ko mo wondi e sunagol makko fi modibbo makko on addi yo l'islam ɓeydi to lewru e balɗe 10 e hoore lebbi tati ɗin ka edda fi yo waw effacade ka rehenga hara si o ar heɓude modibbo goo wonnanta mo kanko soñjama nawnare
wontata probléme ka ruhum haray ruhum o laaɓi poy wawi préparé ke fi hendagol empreinte heeso idan mana ɗum ɗo ko hikma allah on subhanahu wa taala e waɗugol oɗo edda ko ɗum waɗi o wonɗo ka nder edda ɗo sellata humangol mo dewgal en tant que mo e edda on lannaali woni ko edda cergal woni ko edda mayde sellata ka o okkitire ko ɗum waɗi aray ɗon mawɓen naayoɓe si ɓe faalama sendude ɓe aray ko honɗum o haani wadde koye ɓe noddu gorko on ɓe nodda sonnaajo on ɓe ndaara si waawi moƴƴude ɓe holla ellaaji wonɗi toon ɗi si ɗi waawama heɓɓitaade a si ɗi waataake heɓɓitaade on tuma sonnaajo on torto hoore muɗum siko kanko soñji on tuma o jonnita so jaɓaali jonnitude koye ɓe wullitoyo ka saria on senda ɓe so ndari wona ko madhabul maliki haray gorko on ɓe hulɓinaymo ɓenne sa accitaali min sokete ma min nangete ɓe accanamo bayal si tawi ha joni o dartike ɓe nangamo ɓe jogitomo ha si ɓe tawi ha joni o dartike mana on tuma saria on mana ñawowo on no wawi mo accitande ɓeygu makko kono eɗo andi ko honno o wowlirta o inna min seranima ɓeygu ma min seranima ɓeygu maɗa ko ɗum waɗi wigol min joɗɗinimo edda ko faljere molnade ko jombuɗo on joɗɗinta edda ko jombuɗo on accitata idan an si tawi yeehi ha tawi be o accitane wono woniri noon siɗa toranademo ko wiyata mi toranike kaari si ɓe okki ko wiyata mi jaɓani kaari ka accitugol kadi komi accitani kaari jonnon ngol konngol ɗon ko jonnangol ɗo wo ko saria o sanga woni sonnajo on lorrike gorko on salike accitude idan mawɗo on jonnaka ngol ɗon konngol nane nena baba na hay goto ko ɗum waɗi haray ɗon dewgal nga wata helirde fi baba wi'i mi jaɓiti mais ko helirta ko gorko on kanko o wiya o acciti ma ɗum sonnajo on jonnita teŋe nge hetta hoore mum ma ɗum saria on lanɗo on serana gorko on ɓeygu makko sabu lorragol sonnajo on e hille gorko on salike accitude idan joni noon si ɗum ɗo waɗi haray ɗon himo ka nder edda ko honɗum woni faari hakkude edda accitanɗo hoore mum e edda mo sari a accitani sonnajo o tampa jiwo o wullito gorko on salo mo jonnitude hakkeji makko ɗi yahoya ha o wullito ko mawɓe makko ɓen gorko on salo o yaha ka saria so o wullitike si saria on accitanimo ɓeygu makko ko ɗum fiiri ɓay o salike accitude kanko ko on ɗum watta si o faalama artirde mo o watamo artirde si tawi o yiltitoto joni o ari o tuubi o wi'i sartiji ɗi fof o timminayi be o ƴamitamo dewgal heesal hume o waɗay teŋe hese mana siko kanko accitani hoore makko o wiyay tumi artirima si tawi misal ka o woni ɗon o huliwota edda on lannu o ɗaɓɓay seede ɓenna he kaari mi artiri ɓeygu an nani fii hon ɗum so o wi o yi o artiri ɓe fof ɓe yeddoyay tentini sonnajo accitaɗo on haray mo seytini ko o konti himo wikka himo aña o falatake yiltade idan si a waɗali seede heɓoytako sina ɗum an tun e ɓeygu ma wano wirɗa noon mi acciti woni cergal sa wi mi artiri wonti kadi dewgal nanda sen faami ka raja kawi e woni mi artirima ka dewgal am lanni joni noon ɗo si tawi ko sari on accitanma ɓayna an acciti awa tawi de artiri hara joni ko honno ko yo ɗaɓɓu teŋe o yaha o toro dewgal hume fi on ɗo wawa wontude ɓeygu makko ko ɗum waɗi ɓe adda wonde ka fiqhu ko honde tuma sellata humangol dewgal wonɗo e edda ko oɗo mana ko omol saria on accitani moodi mum o ninsitoyi o faala yiltitade haray so o yiltitoto be dewgal hume hakkude makko e ɓeygu makko mo saria on accitanimo on tataɓo on almustabraa al istibra e idda ko alhaali gooto ko inde nden serti sabu sertugol alhaali sonnajo on
mana siko jombaɗo si o seedama ɗum ko edda wiyete. Kono si tawi misal ko waɗɗo zina ma dewgal huma, misal joni gorko ara tawa jiwa ka mawɓe makko ɓe o lando ɓe hokkamo, tawa noon kanko e modi makko hare ɓe seedali, o yaha o wonda e makko. So o wondi e makko o andoyi, ma sariya on andi wondema ɓe okkitiri wonɗo e dewgal, sariya on aray bonna ngal ɗon dewgal, firta dewgal ngal. Si ngal firtama on ɗon debbo waɗay istibra, mana ɗum ɗo wiyatake edda ɓay dewgal ngal sella, ko si dewgal ngal no selli si wiye cergal. Idan ɓay dewgal ngal sella woni firtama ko istibra. Idan ko wana noon sonnajo no ka modi makko no yahi jahangal, kanko sonnajo on o heɓa koɗo jiwo konti gorejo makko ma ko nentata e muɗum, on no waali ka makko, modi makko hewta jemma, hewta ka suudu mum, tawa sonnajo ka muɗum, o sikka ko ɓeygu makko, o hawta e makko mbaldi, on ɗon kadi no hatojini e istibra. Si ɓiɗɗo heɓi ke ɗon kadi ko nene on jonnitetemo, mana o mara muskila, ko fi onno ko gorko on jonnitetemo, ko fi hon ɗum ko ɗum ɓeynata watu shubha, mana kala ka tawata yidigal waɗi ka hanano, sonnajo on fi o hettu ruhum makko on, o heɓa o waɗa istibra. O istibra ɗo mudda on ko mudda cergal ngal ko laaɓanɗe tati, ko woni si ɓay haray na e dewgal ko e faljere, ma dewgal ngal wona sellungal ɗo, ma hara ko e zina, ɗum ɗo fof haray ko istibra watte. Idan kon dungunde mo habboto ɗon ha ando wondema goɗɗum ala ka reedu makko, ko ɗum wiyete istibra. Oɗo kadi no harmi humangol mo dewgal ha o yalta e o dungunde ɗo. Nayi on azaniyatu hatta tatub, debbo wonɗo yeeyitade fanna manna o tubali sellata humangol mo dewgal. Azaniyatu hatta tatuba, azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Jowi on almutallaqatu thalathan hatta tankiha zawjan ghayra, debbo accitaɗo cerle tati no harmani modibbo makko seeruɗo mo on cerle tati ha o jomboye ka gorko goo. Si wiyama ɗon noon jombede harayna humugol dewgal ngal tum fanda, ko ɓe yiidu ka baldi, si ɓe yiidali ka baldi o dagitanta ko arano o andi taho si ɗum ɗo waɗi ɗen andi be cergal waɗa, be edda waɗa, so wawa dagitanade noon arano o. Idan jonnon ɗo haray si wiyama hatta tankiha zawjana ghayra, no tawa e sartiji ɗin no aroya yeeso ka shurut, darsu men aroyo no gasa yontere hande ɗiɗi inchallah. En tawaye ɗo wondema si tawi gorko on ko sarti ko o jombirima kon ko fi dagintingol goɗɗo go'o, wondema dewgal ngal ngal firtete, ko sartu bonɗo mo tawata l'islam jaɓata. No wona ko musidɗo ma ko jatigijo ma ko karamokojo ma ko nantata e muɗum, o seeda e makko cerle tati, mana dara o sonnajo ɓay o jiidanike o ɗum ɗo no yurmi, joni noon ko honno ɓay o seedimo cerle tati, ɓe jaɓali muñodirde naga si joni habba min mi jombaymo mi accita fi o dagitanomo, ko ɗo wiyete cikuli luɓadi, mana wonde gorko on kañum tigui no waɗa, o yaha o yiida e gorejo makko ma goɗɗo goo, o yoɓa on o inna joni fireji dewgal ngal fof mi ƴetti, joni jombanammo accita, ɓe halda hakkude maɓɓe. Wonde ko sonnajo on e on neɗɗo ɗo yewtata halda fotta, joni o jombumo accita fi yo hotu ka modibbo makko arano on. Almuhimmara e ɗiɗo fof kala e ɗiɗo si waɗi, si l'islam on andi taho o hotata ka arano on, ngal ɗon kadi ko firtetegal, mana ko yo jombumo e annoyi ñiiɓugol, si o maayi ma ɓe seedi hara wona e oto annuye, on tuma o hota noon ka modibbo makko arano on. Idan mo serama cerle tati, sellanta mo hotugol artugol ka modi makko fanna manna o jomba ka nokkugo. Fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifa muɗum waɗuno
o ya ɓay woni o jombama tawi gorko jombuɗo mo on ko mayraɗo, on ɗon aroyey ka ayibeji yeeso, tawi ko mayraɗo. O ari o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o faala hotude ka modi makko arano on. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki modi ma jombuɗo ma on hawti mbaldi. O wi nelaɗo ko mari ko no e walincu fu so gaynata. ɓe maaki la, mana a hotata ka modi ma oya ha o heɓa beelam maɗan heɓa beelam makko ɗan. mana o wowli kadi ɓe filliti ɗum, mana sellata dewgal ngal kumal ngal to yonata be ɓe hawta e mbaldi si ɓe seedoyi noon si o wawa howtude toon. joni noon tawi oɗa wata yiɗude e sonnajo, idan tawi solution ha joni heɓaki, tawi be o jombite kadi ka goɗɗo go fa hen tawɗo no selli wawowo yettade e makko, si hara kadi na haldigal wona contrat. ko ɗum waɗi wonde ɓe adda ka ɗumaji windoɓe probléme ji société ji ɗin, waɗoɓe théâtre ji wonde ɓe adda sifa mum, mana o jomba ɓe halda ɓe fotta kanko o finance o jomba, o tawa ko ɗaɓɓeteɗo o yaka ñum hayki o salo accitude ɓe fotto enna mbarin ko honno, enna hon ɗum andi wowluta ko hakkude jama ko hon ɗum he wota waɗan ɗum honɗum mi waɗuma min fus mi waɗama, kono tamuran ɗum e hiyo ko jawdi makko finance kono oya jaɓali wadde ko ɓe haldi ko o duwaka kadi waɗude. kono noon hara l'islam andu wondema ɓe haldu ɗum ɗon l'islam firta e dewgal ngal, par ce que na dewgal mahingal e hoore sarti selluɗo. idan e jeegaɓo on e harmuɓe ɓen humalngol dewgal li aridin, tabu ko fali ko harminanɗo hajju ma harminanɗo umra. on ndi ɗum ɗon ko huude falide ko seeɗa ni arende iwi, sinde iwi halas. idan oɗa kadi ko istibra ko beru lebbi tiɗin ɗon feƴƴi lanni, o andi ɗum ɗon no serti tawata ɗon fayda ko wonti ko gurdam. wano joni sa jombi jiwo ɗo yaa jombu jaaja makko ma miñam makko be cergal ma mayde, donc no woɗɗa moƴƴa. kono ɗo on taway ko gokkunni ko ndugun ni hawru ɗo, so on daari wona ka istibra ka edda ka wonɗo waɗɗo zina ma ka mutallaka thalatha, noon no juuta no wawa ronkude juutude. almuhim ko chey arid koko fali ko ɗum ɗo woni ko haɗi dewgal ngal. almuslimatu li kafir, sonnajo julɗo wonande gorko kefeero. ɗum noon kadi no harmi, mana ngal ɗo dewgal ngal harmi fannama na o kefeeroɗa o silmali. idan dewgal humatake hakkunde sonnajo julɗo ka kefeero, kono woniri noon kadi kefeero on hana julɗo on hana humande debbo kefeero ka. wala tumsiku bi asamil kawafiri wasalu ma anfaqtum wala yasalu ma anfaqu la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun. idan mana ɗon on cenɗuɗen ɗiɗi noon wawata sellude. idan al muslimatu li kafirin wal kafiratu li muslim, ɗin ɗon ɗiɗi noon hay hunde muɗum sellata kal islam. al amatu korɗo kadi no harmi jombugol alal hurri e hoore dimo, al qadiri wawɗo ala nikahil hurra jombugol dimo. e yewtuno mi sikki ka masala feƴƴuɗo wondema ɓiɗɗo ko nene on jokkata ka dimo e ka macca ngako, mana si tawi nene on ko korɗo ɓiɓɓe jibinte ɓen haray ko maccuɓe, si tawi nene on ko dimo ɓiɓɓe ɓe o jibinta ɓen ko rimɓe. wono woniri noon ko jeyɗo korɗo on jeyi ɓiɓɓe ɓen, si wona jombowo on waɗa sarti ko kanko jeyata ɓiɓɓe ɓen. ko ɗum waɗi l'islam on newnantamo, manan no haɗa sellata ka o humana dewgal korɗo hara himo mari feere humangol dimo. ko ɗum waɗi
so on tigi humani dimo humani korɗo watti ɗon ray holli angal famugol makko sharia l'islam on l'islam andi ɗum ɗon ko hana ittede ko fi hana mana sellantamo min muharramat li ajli arid idan si tawi woni ko wano noon haray ko waɗata si tawi a faalamo jombude ko ya soodumo rinɗinamo on tuma noon humanamo dewgal nana haray ko ɗum ɗo siɗa faala jombude korɗo on ko ya soodumo rinɗina jomba ɗon no sella ma ɗum hara amara feere soodugol mo amara feere teŋe hombo dimo on tuma resamo si a waɗi sarti ko a jeeyi ɓiɓɓe ɓen ɓe rinɗi si a waɗali on ɗon sarti haray ko jonkorɗo on jeeyi ɓiɓɓe ɓen an ko marɗa toon ko fii ko hiwe hara waɗali zina mana ko ɗum ɗo woni intérêt ma on ka jombugol korɗo on ko fii yaa reenu hoorema hara yanali e ko harmi ko sappo on alkhuntha ko wiyete alkhuntha ko tawowo andaki alhaali makko ko gorko ka ko debbo inna ɗum alkhunsa al mushkil e ɗum ɗon noon no wona ɗiɗi mana haraka o bawlirta ɗon ko wuddere tun mana awra mbaadi awra ala wona gorko wona sonnajo mana sa yi a sendidirta ko honɗum e muɗum idan oɗo sellata ka humane dewgal fanna manna alhaali makko on andaki ko honɗum e mum ko honɗum ɗum ɗon andoroyta ko si o helli fama si enɗi yalti ma o fiilike andama ko sonnajo si tawi wona ɗum haray wiyete ko gorko wona si waare fuɗi ma ko nenteta e muɗum almuhimmo oɗo ko mbaadi araniri ndin mbaadi ɗimmiri ndin ko tawowo hara awraji ɗin ɗiɗi noon no woodi kono no jomiraɓe ganda ɓe yewtiri noon wo ko nde gooto anda misal américain jo tawnoɗo no mari awraji ɗin ɗiɗi noon mana o taga tawi ɗiɗi noon kanko no woodi idan oɗo woni muskil kono oɗo alhaali makko on toujours kanko kadi o hootay sanga o helli fa ko jaali e makko o ko ɗum ɗon on tuma woni ko ƴettitirte ko honɗum addata ɗum ko hollugol taguɗo on wondema wona sifa ko machine moƴƴinta ko hara foppo ko typique fof ko gootum den say wo yirtidire sansidirgol mbaadiji ɗin sansidirgol couleur ji ɗin sansidirgol alhaaliji ɗin idan ɗum ɗo ko hollugol wondema piiji ɗi naani tu woni e yanirde donc goɗɗi ɗin kadi ɗo wona sabu muɗum ɗum ɗon ko produit chimique ji ko liɓete kon e leyɗe ɗe ma kon tema ire si tawi on tigi hawri e muɗum ma ñaami batte mum no wawi mana ala kippuɗo on fi moƴƴingol tere ɗen no haniri noon o perturbiyoto o jillodira ko ɗum wiyata wonde yi on junngo ngoɗo janɗa ha hara ngoɗo ko gokkunni ronka fotude ma wonde yi on kolli ɗi ɓeydo hoɓɓe ɗiɗi ɗo ɓeydo wona jeeɗɗi ɗo jeeɗɗi ma kon tawi mawnugol ɓanndu ɗum donc sengo woto mawna ngo yaron ka mawnude si ɗum ɗo waɗi wonde ko ɗum ɗo addata joni mana ko sexe on ko wonayno kon awra on ara mbaadiji ɗi ɗiɗi noon oɗa jonna ordo oɗa jonna ordo ɗi ɗiɗi noon ɗi ardade wotere ma ɗum hara misal ko wone no haniri noon idan mana sifa ɗiɗo fof no waɗa ko on faamu ko fi hon ɗum wowlana fi hunsa muskil no ardata noon no woniri noon waɗi ko e ɗiɗi no wawi wonde kadi hara ko awraji ɗi wona ɗiɗi koyɗe ɗe wonde no ara wona nayyi no wawi wonde ko woni si wayi wona noon ko ɓuuri hewde kon si kalabtane ɓe innayyi bobo maayi ɓe hollata hay goto ɓe wara ɓe ira fi hon ɗum wi'ugol maɓɓe haray oɗo so o wuuri o soñjoto ma o soñjay ɓe o wondi ɓen e muɗum mana tawa sendota ko ɗiɗi almuhimmo haray ɗum ɗon no waɗa si waɗi kadi haray wona ko hawni ko tawde patron on ko yiɗi kon o waɗay tun kanko mi dasta masalan o faamike idan haray ko ɓeɗo mana oɗo siko ni o fewdori
haray dewgal humantake mo ha ando hatta yatabayyana amruhu ha fiyake makko on ɓanga si a ɓangi ko honɗum e mum haray hande kadi ko haɗa kon iwi haray ko ɗum ɗo wonno ko hato jinɗen kon e ɓanginde e oɗo bab hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallim jonno haray yontere hande miɗo gantini seeɗa de marno séminaire mo wonnoɗen wadde ɗaɗel e causa e deftere cheikh alberi nden attaiya ko yontere hande wonɗen wadde clôture on ɗon en wanno en jonno jumla fi faalaɓe nde hunjade ɓen hunjode darta jonna ɓe diplôme ji ko hollata ko seedintinta wonde maɓe hunjike nde haray ko nde ñande wona dartede ilaka e 15 heures on haray kala faalaɗo tawede ɗo ko gimi 115 iden on tigi no wawi ƴettude nde ɗo e yontere hande o hunjo o yaha ɗon o darta o wawa heɓde diplôme o haray waɗande ɗo résumé on inchallahu taala haray ko teddugal meɗen ko ɗum min gantinori fi darsu men on hande ɓay haray ko hakkude futuro e gueeƴe waɗoyte résumé on dartugol ngol ila e 15 heures ha ka futuro ila ka futuro ɗon waɗende résumé firo mayre on ka pular on tuma joni ta diplôme ji ɗin waynodira haray inchallah darsu men on wona yontere hande ɗiɗi hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa sallam naam na naam mana almuslimatu mana debbo julɗo no haɗa humanede dewgal wonande debbo wonande gorko kafirujo mana si tawi ko keefeero ari no yalti fi sonnajo julɗo no harmi ka ngal ɗon dewgal ngal hume si tawi kadi ko debbo keefeero kankadi edda mana heedo no woodi haɗayɗo humangol mo dewgal si tawi ko gorko debbo julɗo yalti fi makko anda si tawi masalan faamike mi inni nane moƴƴa mana debbo julɗo no harmi humanede dewgal hara ko gorko keefeero yalti fi makko wono woniri noon keefeero on kadi no harmi humangol mo dewgal hara ko julɗo yalti fi makko ko rewɓe ɗiɗo ko julɗo e keefeero kono hara mo be wona ɗimmo makko o yalti fi makko mana julɗo on humana e debbo julɗo gorko julɗo on humana gorko humana awa gorko julɗo jomba debbo julɗo no selli keefeero jomba keefeero probléme ala ko hakkude maɓɓe to naɓe nataka l' islam si tawi noon goɗɗo e maɓɓe ko keefeero woni ko debbo o woni keefeero oya woni julɗo dewgal hummotako ɗo woni ko debbo on woni julɗo oya woni keefeero dewgal hummotako ɗo joni mi jonna on misal yi on ɗo jiwo labaɗo wi on hiɗon faalama hewtoyon ka mawɓe ɓe inna on wondema oɗo wona julɗo ko chrétien joma ko juif joma dina wo ala so on ari ka juulirde ɗo on ardi e makko e men humu dewgal ngal l'islam on no wiwi ngal ɗo ngal humotako sellata kamen humana on dewgal e on ɗon si keefeero iwi to ari yi jiwo o wi o pa on labana min ko oɗo mi jombata o ari tawi wona julɗo e wi e ngal ɗo kadi ngal humatake si tawi ko gonga hiɗo yiɗimo iyatemo yo tuubu so o tuubi o silmi lanni woni julɓe ɗiɗo kono fanna man na o yako julɗo o yako keefeero sellata ka dewgal ngal ngal humi en faami ɗon nam janngo aya o adde aya o na nam
taho ɗo ko o wi ko kafir, o wi ali yahudiya ma nasraniya, ko wi ko kafir kafira, nani ɗon o wi ali yahudajo, o wi ali annasarajo, o wi kafira. O go na yahudayankojo na, idan taho on faami ɗon lutodira ko min kafiro an, si tawi no ton ko lutodiri ko min ko kafiro an. Joni noon arten al yahudajo ma ko annasarajo, hande si onon on okkama debbo chrétien jo ma juif jo, yetela ɓiɓɓe mon ɓen ɓe o heɓanta on ɓen ko julɓe wonata ka ko heferɓe. Donc est ce que l'islam daginayi yo on jombu goɗɗo mo tawata ɓiɓɓe mon ɓe fof o yeebayɓe o naɓiraɓe ko heferɓe, dagoto? Idan masala on no dagino ka fuɗɗode, hari on tuma rewɓe ɗuuɗa l'islamu on yaññani ɓe ka alyahudajo on, kono ila on tuma no wodunoɓe tawata mana wiyama no dagi firta ko forcé be waɗa. ɓe wi no wowo si tawi chrétien jo o wi'i isa ko allah makko, on ɗon haray ko o honɗum ko mushrik. mais nde son faami yewtere ande mana alyahudajo ma annasarajo mo l'islam dagini on ƴettugol ko tawɗo on no jaɓi ko isa wonno kon e hoore mum, mo tawata himo qirri isa ko nelaɗo wona allah, mais wiɗo on allah ko ɓe tato, ko allah ɓe tato, c'est le père et le fils et le saint esprit. Mana on ɗon sa jombimo ko julɗo jombu ko mana ko alyahudajo ko annasarajo jombuɗa ka ko kefeero, ko kefeero. wayi kufrin adam min an taqula isa rabbuha, est ce que keferaku no woodi ɓurri o wiide isa ko allah makko? anda sam faami yewtere ko parce que nane hare o wolali ka muskila mon o won ɗon, nafiro ngon wonno ko mapini o no woodi ko hakkille mon ɗe yeehi hari. haras barakallahu fik. na so alno lutti ka en wonno o cergal ɗo ko saga honde tuma cergal ngal iwata raji ngal arta bayi ko tuma woni edda on timmi, edda arano on timmi ka ko e nder edda on si woti filli niki accitugol accita halir edda ɓe landi ka edda ko honde tuma cergal ngal wonata ba'in. Ba'in ko ɗiɗi, baynuna sughra e baynuna kubra. Baynuna sughra ko si a acciti sonnajo on cergal aranal o woni ha edda makko on lanni, a artirali ha edda lanni, woni baynuna sughra, mana an e ƴamoɓe luttuɓɓen hiɗon fota e makko, hiɗa wawi adde ƴamamo jomba, ko woni ɗon a artirta ɓay edda lanni, ko yahu ƴama naɓa teŋe huma dewgal hesal teŋe hese, ko teŋunoɗama kon arano ɗum ɗo yonata hande kadi be teŋe goo. idan an e ƴamoɓeɓen on fof ko candidat, mi faami? mana no wayi so tawi woni lanɗo manda mum lanni, hande si manda o lanni hande kadi na o lanɗo, si tawi na Afrique haray ɗo na o lanɗo, ha si tawi o wotanama o gañike ɗimmum noon, si o ko ɗum watta ɓe wattay ka deuxiéme vote, ɓe waɗa investiture, kono ɗum ɓe waɗiri ɗum ko par ce que ɗa hari o yalti few. idan ko ɗum waɗi ɓe artiraymo kadi woni ɓe joɗɗintinamo ka jullere, mais nde son faami. idan seeruɗo ɓeygu mum edda lanni mo wayiwamo laamu mum mo manda mum lanni no wota andaka taw résultat. idan si tawi noon kaka nder edda o woni manda lannali ko kanko woni président, e kanko ko ɓeygu makko fanna manna edda o lannali, so hatojini e mum o wiye tum mi artiri lanni. joni ɗon ko ɗum wiyete baynuna suhra. joni noon si tawi a accitimo e nder on edda ɗon kadi cergal go'o ngal kontete ko fi ko ɓeygu ma accituɗa, si a fellitike tammum woni noon baynuna kubra, mi faami? si tawi a accitimo eddalan ni harawna ara kaka cergal aranal ma ka ɗimmal ko baynuna suhra, o woni ba in o wona fewɗo na o ɓeygu ma hande kadi a watamo artirde, kono hiɗa wawi mo humande dewgal goo. si tawi noon cergal tammal ngal waɗi a watamo humande dewgal hande kadi ha goɗɗo goo o humana mo, mana ɗon haray na candidat, ɗon haray
o andi ko ɗon haray ko si tawi ama deuxiéme mandat on joni o gayni deuxiéme mandat donc na o wonata candidat hande kadi mi anda so faami ɗo haray ko woɓɓe goo woni arde hande kadi an ko ya wonu ndara ɗon ha wotanaɗo o ƴettanaɓa joni noon si kanko o accitoyi manda makko o lanni hiɗa faala ƴettitude kadi ɗo e arde kadi présente ɗa si ɓe wotanima kadi ɓe wotanalima muñuɗa mi anda so faami ko misal komi jonni fi no faamiro baynuna suhra e baynuna kubra almustabra mana ko wiyete istibra ko dungunne mo sonnajo jooɗoto habbo ɓaawo o heɓude wondigal ka baldi woni ko dewgal bongal woni sabu mum ma ko bandi ari naati ka makko violimo wono joni wono waɗirayno ni ɓe naata ka nder galle ɓe viola sonnajo ma o ila ka woni ɗon o violama sellata ka hawton baldi ha o waɗa istibra lebbi tati ando wondema mana basma on empreinte mo oya acci toon iwa few noon si yirtitoɗa e makko an dewgal ngal ngal selli kono haray a woɗɗitotoma ha on dungunde ɗon timma ko ɗum wiyete istibra eden kala noon mana ko sonnajo on woni ko viol wona ɗum ɗon ma ko goɗɗum o yarna o viola ma ko dewgal ngal sella humanamo ɓawto muɗum ma hara misal ko goɗɗo falji ari ka ɓeygu mum tawi ko koɗo woni toon o andali mana kala façon wondigal ko debbo wondata emo wonamodi makko landoto yo waɗo istibra lebbi tati ma laaɓanɗe tati siko wonɗo fiilade ko hatta wi e edda ko ɓayna e dewgal ko fi edda on ko cergal jokki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru idan kono kanko na o mutallaqa ko fasq waɗa ma wono misal sonnajo on o jombe ɓawo jombede tawa modi makko ko feetuɗo aybu aroyay ka darso men donc ko fasq waɗete so suɓike hoore makko ko fasq wiyete ɗum ɗo wiyatake cergal ko fi feetuɗo o wiyatake yo accito par ce que ko feetuɗo donc so tawi ko feetuɗo o suɓike hoore makko kanko sonnajo on ko kanko accitata o wiyami firti ngal ɗo dewgal ngal firtiki ɓeyna ɗum fasq idan ɗon kadi si waɗi ɓaawo duhul ko wona noon mana si tawi tun kamɓe ɗiɗo ɓe hewtu mbaldi si ɗum ɗo waɗi be istibra on waɗa ma goɗɗo jomba tawa komo o muynidi ma dewgal humeede o anda wondema oɗo ko kamɓe ɗiɗo sonnajo goto muyniniɓe ɓe ɗiɗo no halas dewgal ngal firtete par ce que ko bandirawo makko ka muyna si firtama wiyatake cergal par ce que o wiyatake o himo eddinani bandirawo makko donc istibra wiyete anda so mi famiki na sikki ɗo lande ɗen woɗɗike ka eden haray joni daroɗe waɗo inchallah taala haray nomi wi'iri noon yontere hande haray eɗen gantini fi darso on ɗo way haray ɗen mari goɗɗo go causa